Talo fa tia ia fa talo fa fo ile ne o ile tinu mo fa fo ba tala bo le tio Samoa le foi tua tala Samoa mo mi le puro so fo malo ina New Zealand fa se ese fa o popolo numero tanga fa ngalo le lalo por kala ngalo fa va tiny talonga le se fe o Argentina ile all of town a ile Malay Eden Park fa fo ia is fa lo glino ni talan ora ovvio silo tanga lo ngor so fo malo ina New Zealand fa pure ai machi apa e mo mi ala esemla nga wenga o se ngona leo le tama tai fa sala lo New Zealand le tole New Stoke said be Heather Duplessis Allen Ilana por kalame le fe pe na fi sai fa dia o nga luenga fe pure ai le to mau tu wai se fa ti nonga sa ta fi le so lo vasone el commissioner for so fu mano roina ta fa yese for sanga al tema dai officer cinema na pule nga isi o fa nga luenga le tanga luenga isi a walo a pasa o tupe o le tipi le lata ile lima se la nga luenga fa po mai mo le lata ile a peli mo se la o tausi mai passi fa alia tu places Allen e foringa mai ele mo fa ye pure ai ona toi a ngani Ise mana tu fata va. Ai por fa maoni le meta opu. Ora tu sama se mori mau sa tele no le vai ngotala le newsroom. O le fo sanga o le se fa foringa po se stand. Ai o nga wenga pina o se fo nga moni fatino. Mai eta wai o le toi mamao ai mo ore ungo pe pure ai. Ai se li pota le newsroom o le umile le jo Samoa. O lo ta wai le fa ta pai natu. E le rico msina fo Dr. Lester Levy o pe pure ai mo otengia. E tu sama le fo fanga sa longo e Dr. Levy le ripoti e matua ile ai masona ilo ile fo fanga e tipina ninga longa pido sino na tawa por fa sa ino i tuper matanga longa ai foto a fa longo ia ile sona nafi ba ia fa ai o mai ona ia longo le official minister ai ole ai ni tua pa ka ku ole ni mta opo ta fa ai le kom sina no mtua ile fia ona ole fo fanga arpulenga armatanga longa o fa tena i tu sa ai malana te kinonga sa ia faia e le tipina ai pe fa ti tili numero 4 mai mata si mai pasi sa wa luma le ana matanga luenga le a to on ave ia lana lango ba ia fa ai ele se fa mtalanga mi fa family ai nei o ia o ia sitting ai pe fa ise tanga to ona fa ise fola sanga fa pe e o no mo fa ina ia tia Aria Dr. Levy o lo tam fa ma si nga nga sa luma matanga luenga ai o le fo o se me wing este E o mari terminei lo fa ali se ngona pura ile fam talanga ale commissioner fo. Ela ka to full to local pauta fa sai no le methamphetamine le sa fa falling o lo le fala. O to ma o le po to ma o le a fa o perso senga ile fa pe fair. On for I atu nei lo le matu fainatu fa tasi ma pusa me ayer fala bo tonga mo so sonale o kunta city mission. O nei lo le sa fa me alo fatu e se tanga te o mai la terminei lo po ai I do tono stanga o loa tanga ia ni o loa o wha maulelei. E vera wha ria ia wha labo de patonga. Ai ora solua, sa ma wai lo City Mission, se wha ilo se atu malunga i nei lole ma se ainga. Ina o wha alia se ainga sa maua nei pusa me ai. Sa latu ai lole pe o nale tofo. A longa I lole o leo ma whai iei siaki nei lole mai lo ai. O le pauta wha sa ai no le mef. Whai ai loa su enga. O ia ele fa mo se ali so fa pito ele university o tako tilo so ona popoto tanga de Pasifika. Ele fa yoni so engal pato tele o tanga te tau ma fo neophobia. O Dr. Edmund Fehoko ona tanga luenga o tau mafa e ai nutreni mo tanga te so for human nutrition ele university. O mawale tos fu aftalas for tupen but for fa tonus engal so for maluina. Palia Dr. Fehoko e mo mia tanga te Pasifika na suia mio o la tu falo ngona mai kia e si o mia ta mafa ai patino I mana o ngai fa o ngai me ai woi loi o me ai fo o e ta wai le fa ta I o ta mafa o tilo ai o me ai fo e taula ai fuala au ta mafa mata su malia fuala au pai sua patula au po seeds ia mata mafa nuti po grain products o mana o e Dr. Hoko e tilo po apa po puni o tau fi ai nga Pasifika mari sui o la tu mtai ai kai tau tino ai o tanga te poringa mai mana na o tau ma fa la tu tino ai o telo tanga televo Pasifika o lo feolani I me ai wole oni me ai mo o la malo loina mo o yaro fa mo o le so ngola fa I lo I ma anga e tau fi ai ai po papuni ma tilo fo ia va no lele o yai mo tanga te Pasifika e am tai no tau mo fa I me ai fo ia ste tasi Ali Dr. Fehoko ta telo so ona puputa tanga te Pasifika
o se facilita o tele e whainga tā tele o na maua iai se tali. Tala noi mea ai o te ali Samoa e wha mautui au kila ni whātō sina i runga o wala o tenga lau tele o whāsolo nei sana misiona. A tasi wala na uoma mai ola na tei whau e ngoa ia Fraser. E whasoso ni ai i le itu paori. Yep, le itu paori. E ha o le kuka. O Daniel Rankin e lusu mani watau sanga o se tau whalawala na ngā runga. Pangi keke peika pēnei loai. O tō sina i e tangata e toa tele muni muli ai i lunga o le upenga le TikTok i lantau whainga. O iai le itu paori se whalongona ma whana e tuai i le umukuka. E tu sa male tolu te se male 50 miliona tangata o muli ai a Rankin i lunga o le na upenga o le act man can cook in said i le TikTok. Tu e tali tu sa fo i li tūlanga maruia i lana upenga tu sa ingana Instagram. Wharia Rankin, o ni manatu se masa ni ai po le stigma. I le no langi whapea mai, o te malo loa po le tu paori Samoa. E le ilo kuka. Ai Samoa, o le tō tele ori e kuka. Rankin sa whanau mō lane i wāwala i Samoa e pona ilo tele ai o na ainga mo o se tangata kuka. O ia tā waisa, ovalo na mamafa o tele vau ai ino whāstolo i na matua mo ia whaia ilo ni swinga. I mea aiola malolo ina. Ai o mea aila fia e kukaina. O leo tau mawha Samoa. Ai o mea ai tunu Amerika e Sautema Mexico. O pongai. O le tele no flavor e whapepilo ai. Ia mamwhai ona whaso ai. Matenga te lunga. O ana upenga te se ingan. E tō tasir tupulanga televau mo ua whaaui mai nei tua mari porokala me whātai. Taer malo e tōlo wa pinga whāsita mo tupulanga so tula pono mātu ia. Ai whato alua vai sa talo nā mata. O le tō se fulu nei tupulanga sa amteina lea porokala me mo le tōno māsina. Se urua i tōlo wa pinga lea. Ine no fuanga mo tupulanga televau o le matanga aluenga le whaamastonga i Palmerston North. Pari el te mata e minsta o le matanga aluenga o te maiti Karen Choa. E tō tasir tupulanga ua mai alawana tō e whaoi mai tua. Ono mafu anga whaare tangata. Ai e ene mar maanga o le le jo Samoa. O le tupulanga i le tau pulea. Ma whaalave lave ai i si tupulanga. O le te mirei e ma whailava e se tupulanga o na whaoi tua ma le porokalame o nei le i whaatula noina. Ai o le te milava e pasti ai le tula fono i le tausanga fau. O le a le toi ma whailo e seisi. O le toi whaoi mai tua. O whao popo le malo i le isi lua a whelua sa lau limas fulu. O tangata e whaatanga ona malanga mai lalo le porokalame o ngana ngā whaavai temi. Ma au sia le luas fulu afe fitu lau limas fulu i le tausanga fau. Ai o le a whai tia te tongi pito mawa lalo monisio tanga te whainga ruenga. Ma whaatanga ina si tanga tongi o whale tongi e tanga te whainga ruenga. Whaariel te mata e minista o whemalanga inga Erica Stanford. O le isi a whelua sa lau limas fulu tanga te whainga ruenga whao popo. O le a whainga ruenga i whaatoanga o la au aina sua moriam po ala au paisua. Mai le lua whemaru fufa, i le lua whemaru furu lima. O suinga ua iei nei, e mo mi ai what whainga ruenga e tongi tangata whainga ruenga i le whaatula ngana e tōs furu i tula. I le vai aso, morisiria mara whawai aso. O le a ave sea fo i le tau whinga si tanga o le tungi o whale mo tangata whainga ruenga. O le a mo mi a fo i le tongi no le se 40% i lunga atu o le tongi pito maua lalo. Mo tangata whainga ruenga uma i lalo o le a poro kalame. O le foi swinga o le a whaatanga i fo i le tele atu se fitu na ingo le sa o tonga po le flexibility. Emfa iai o le fisisi iai what whainga ruenga i ngā ruru ai. Whaapea mai tūlangi. Ma visa me whai o na uru whale mai. Ili ne tunu uiso se teimi po le multi-entry visas. O le moto ki molesti. O le awhi ai foi i lalo lea por kalame. Ia taro talonga o le na o le apo le ngā ruenga o mai ana whai ara o le kapia le Pumas a Argentina. O le siafa. O le kalepere i lalo le pāmalo so le malaya le Eden Park e o kilani. E pēno i longai o le malaya whainga tā tena na whaatoi lalo i nai le All Blacks. E se au whaava malo. I le mai ai ona wha te i o le All Blacks i le tālong whai tauria mua i le manu malo tosu val tosu furu le malaya le apakao keke i Wellington. O tilo nei le Pumas e ngau sia le mataki o tālong whaava malo i le malaya lau loa i o kilani. O le Poa Argentina, Eduardo Bello, ua mai o ne whalia. I leo i eisa lako whiwhewhi whainga tāra te lepo o loro pui ai Eden Park. Ai whaari ai o matuai fia le maranga mai New Zealand e manu malo i tālonga umai lua. O le step mua le manu malo i Wellington leo la te whaia. O le teminei, o tilo i au kilani. O le te muri sa whato i lalo i Argentina le All Blacks o le ruafe ma le lua spuru ka le estete. Ma le tālonga whai tau lilo na lua sa whai Hamilton le sa kiriki le pēhu le lima su tolu. O whaari ai e Bello, i leo tue mana na o tue tupu mai. Te manatu sa langlongo ina le Afa, Gonzalo, Petronau. Ta e tā uai, o le itu lau fau maru i tau fau le o iai.
O le mea lea tiro loma matau la ile siru i tau. Kusa lava pe mana whatau watu na talu tele le latu au. Ai wala tu loa. E mawhai ona latu whatu ina matatia. O le matatia o latu wili ale pumo se whatu ina o le avele ma se uluai. Au lo kape whaavau malo e ngau sia le fast mara iwa ta alonga. Whaavau malo so. E leo whai ina lava le All Blacks i le Malay Eden Park. Ai ale ka teni mo mora All Blacks o toi tapa ina tu le au le All Blacks mo le ta along whaitau ia no na lua. Ma tintina na stona e kilani. Toi tapa ina tu e whai a onga Scott Robertson, Sam Caney leo. Ia matoi whai se sui inga le leine tua i le mai ai o ta longa sa whai ina i Wellington. O Kane wa fia ina fōreo whanau leo. Tōn swinga o whai le leine tua i wingi au Will Jordan, McCallum Clark. O tau whai whirwhiri e mō tā mamoe, Rieko Ione. O toi umialo na ofu numero sima tolu, Anton Leonard Brown, Mama Telea. O tau lopu na fōreo whanau leo. O le atoe kaptenina e Adi Tavere au mawala sa titi. O misia ma le au atoa. O le All Blacks lau whirwhiri a tamati. Williams, Cody Taylor, Tyra Lomet, Tupovai, Sam Derry, Ethan Flagg-Adder, Dalton Papali, Adi Silveo, Captain Foilia, TJ Piranara Numaliva, Damon McKenzie, Caleb Clark, Jody Barrett, Rieko Ione, Will Jordan, Bowden Barrett. Au kau ai misa le malo sa mo mari uni la kapima tustuslima ilaisi le pongai wale au leisi malanga ta amilo le manzama i Europa. I will fall le la kapia le rangi le nga se ngo we qualify mo le tamar sangori pro rangi le rap mo pro fitu le ola pa la tele atu awe mali lo sfulu ye ne lo sufa o ke topo le tau sanga talwaita por fly at five set no ola pa o popo au le tamar sanga tali malo Australia es fulu atu no mai 11 qualify mo le tamar sanga le rap mo pro fitu e fa vai lungo la tu la sa ye ta longa polo le tamar sangori pro rangi le sanga umo pai. Ia utai tolu pito ilunga mai puru kai tasi sa pa maoni en qualifying. O le kapi uma mani ta amarsanga le rugby championship mani ta amarsanga tunu e no Europa pa o popo ia ia pa ni mawhiki wa qualify uma. O tunu o sumare lua o toi o le a maua mai ta amarsanga whai tulangi o whata o te whaia. Ili rua whemare rufu rima. Wharia te whono le kapi le rangi Serbian government. O le a wala fau e qualify ia i o stom whingalea. E wha aolo lai le ta longa. Tala nal le aso, angale leisi, soi fuia.